Knjiga Izlaska, 29. glava. Posvećenje Arona i sveštenika i osvećenje žrtvenika. Svakodnevna žrtva. Posvećenje sveštenika. Ovako ćeš učiniti kad ih budeš posvećivao da mi služe službu svešteničku. Uzmi jedno tele i 2 ovna bez mane, zatim beskvasne hlebove i beskvasne kolače zamešane sa uljem i beskvasne pogače zamešane sa uljem. Umesi ih od belog pšeničnog brašna, stavi ih u jednu kotaricu i prinesi ih s kotaricom, s teletom i sa 2 ovna. Čišćenje, oblačenje i pomazivanje. Potom dovedi Arona i sinove njegove pred vrata šatora sastanka i operi ih vodom. Zatim uzmi odežde i obuci Aronu košulju, stavi na njega ogrtač oplećka, oplećak i naprsnik i opaši ga pojasom oplećka. Stavi mu turban na glavu i pločicu svetu stavi na turban. Zatim uzmi ulje za pomazivanje, izlij mu na glavu i pomaži ga. Onda dovedi i sinove njegove i obuci ih u košulje. Opaši pojasevima Arona i sinove njegove i stavi im turbane da budu sveštenstvo uredbom večnom. Tako posveti Arona i sinove njegove. Žrtvovanje. Zatim dovedi tele pred šator sastanka, a Aron i sinovi njegovi neka stave ruke teletu na glavu. Onda zakolji tele pred Gospodom na vratima šatora sastanka. Uzmi krvi od teleta i pomaži prstom rogove žrtvenika, a ostalu krv proli u podnožje žrtvenika. Uzmi sav loj iz utrobe, mrežicu na jetri i oba bubrega s lojem oko njih i spali na žrtveniku. Meso od teleta, njegovu kožu i balegu spali na vatri izvan logora. To je žrtva za greh. Potom uzmi jednog ovna, pa neka na glavu ovna stave ruke svoje Aron i sinovi njegovi. Onda ovna zakolji i uzmi mu krv i pokropi žrtvenik unaokolo. Ovna rasparčaj, operi iznutrice i noge i stavi ih na ostale komade i glavu. Zatim celoga ovna spali na žrtveniku. To je žrtva paljenica Gospodu, miris ugodni, žrtva ognjena. Potom uzmi drugog ovna, pa neka Aron i sinovi njegovi stave ruke svoje ovnu na glavu. Onda ovna zakolji, uzmi mu krvi i njome pomaži kraj desnoga uveta Aronu, kraj desnoga uveta sinovima njegovim, palac desne ruke njihove i palac desne noge njihove. Preostalom krvlju pokropi žrtvenik unaokolo. Zatim uzmi krvi koja je ostala na žrtveniku i ulja za pomazivanje i pokropi Arona i odežde njegove i sinove njegove i odežde njihove. Tako će biti posvećeni i on i odežde njegove i sinovi njegovi i odežde njihove. Uvođenje u službu. Potom uzmi loj s ovna, rep, loj sa iznutrica, mrežicu s jetre, oba bubrega s lojem oko njih i desnu plećku, jer je to ovan posvećenja. Uzmi i jedan hleb, jedan kolač sa uljem i jednu pogaču iz kotarice beskvasnih hlebova koja je pred Gospodom. Sve to stavi u ruke Aronu i u ruke njegovih sinova da obrću tamo amo,
tako da bude žrtva obrtana pred Gospodom. Zatim ih uzmi iz njihovih ruku i spali na žrtveniku preko žrtve paljenice, da bude miris ugodni Gospodu. To će biti žrtva paljenica Gospodu. Potom uzmi grudi ovna prenesenog za Aronovo posvećenje i obrći tamo amo, da bude žrtva obrtana pred Gospodom. To će biti tvoj deo. Posveti grudi od obrtane žrtve i plećku od žrtve podizane, što je obrtano i podizano od ovna, kojim su Aron i njegovi sinovi posvećeni. To će pripadati Aronu i sinovima njegovim kao zakon večni, sinovima Izraeljevim, jer je žrtva podizana. To je deo koji će sinovi Izraeljevi davati od žrtava zahvalnica Gospodu. Aronove posvećene odežde neka pripadnu sinovima njegovim posle njega, da se u njima pomazuju i posvećuju. Sin koji među sinovima postane sveštenik namesto njega, 7 dana neka ih oblači kad bude ulazio u šator sastanka da služi. Uzmi ovna za posvećenje i skuvaj njegovo meso na svetom mestu. Aron i sinovi njegovi neka jedu meso toga ovna i hleb iz kotarice na vratima šatora sastanka. Oni neka jedu ono što je poslužilo za njihovo očišćenje i posvećenje. Niko drugi neka ne jede, jer je stvar sveta. Ako pretekne nešto od mesa posvećenja ili hleba do sutra, spali na vatri. Ne sme da se jede, jer je stvar sveta. Tako učini Aronu i sinovima njegovim, kako sam ti zapovedio. 7 dana ih posvećuj. Osvećenje žrtvenika. Svakoga dana prinosi na žrtvu tele za greh radi posvećenja. Očistit ćeš i žrtvenik, čineći očišćenje, i pomaži ga da se posveti. 7 dana čini očišćenje i posvetit ćeš ga, pa će žrtvenik biti veoma svet. Sve što dotakne žrtvenik, bit će sveto. Svakodnevna žrtva paljenica. Treba da prinosiš na žrtvenik i 2 jagnjeta od godinu dana, svakog dana neprekidno. Jedno jagnje žrtvuj jutrom, a drugo jagnje žrtvuj uveče. S prvim jagnjetom prinesi 1/10 efe belog brašna, zamešanu s 1/4 ine ceđenoga ulja, i naliv vina 1/4 ine na jedno jagnje. Drugo jagnje žrtvuj uveče, kao žrtvu jutarnju s nalivom, na miris ugodni Gospodu. To neka bude stalna žrtva paljenica od pokolenja do pokolenja na vratima šatora sastanka pred Gospodom. Tu ću se sastajati s vama i govoriti tebi. Tu ću se sastajati sa sinovima Izraeljevim, da ih posvećujem slavom svojom. Posvetit ću šator sastanka i žrtvenik, a Arona i sinove njegove posvetit ću da mi budu sveštenici. Ja ću prebivati među sinovima Izraeljevim i bit ću im Bog. Tada će oni shvatiti da sam ja Gospod, Bog njihov, koji ih je izveo iz zemlje egipatske, da prebivam među njima, ja, Gospod, Bog njihov.